Mentah kesini kakaknya truk unailar arjar arpendreu ki santli ki sang bhalang ki bakentop ya ke sang JNC, JSU, KSU, HSYF bat FKJGP ki bedena East Giant Hill District ki la pelong ya ke jingya ki da ke basyang kelai mengor hakmat ke Office of Deputy Commissioner ki East Giant Hill District. Kini ki santli ki sang bhalang ki la pelong ya ke jingya ki syang kelai mengor hakmat umar wak yang nang ba aplau ke Office Deputy Commissioner hakli riat ban persyak joria ke jeng pensngapai ba jong ke Shri Simen ke berang Shudapshan ha East Giant Hills. Kini ke jeng ki syang kelai mengor ke bekensan-kensan ke desi benta bandawana ke Sarkar Jela ban pendam no si sendan ya ke jeng pensngapai ba jong ke Shri Simen bat ban penyok swaya ke hoki trai jaka jong ke ilaka sutunga bat nong klik bat ya ki nong rep ki badai trai ha ulum serman. Ha kini kesini kisang bhalang kila tangru ya ki dor tengsyap jong menteri rang ba ke Jela ki sempot menteri rang ba ke Jela bat ya ke dor jong ke MLA sutunga bat MLA ke klik riat. Illegaal klik! Illegaal sprang! Illegaal klik! Illegaal sprang! Kepriu nyotrap! Kepriu nyotrap! FDA! FDA! Konrad Sagma! Preston Bensong! Santa Mary Jela! FDA government! JCDC! 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 Shri Simen! Go back! Shri Simen! Go back! Shri Simen! Go back! NDA government! NDA government!